Sledeći koji je pokušao da preko matematike uđe u istoriju je Morozov, ruski naučnik u 19. veku, koji je pokušao da sa svoje strane, sa svojim znanjem iz matematike, pokušao da objasni rusku istoriju. Međutim, desio se kulturološki šok da on nije mogao da objasni ni ko je Vasilije Veliki, ni ko je taj Ivan Grozni i još druge velike ličnosti, recimo pogotovo šta je to Zlatna horda. Ta Zlatna horda veže za Mongole i za nadiranje iz stepe, međutim on je stavio veliki znak pitanja i sa ovime, kaže, treba vrlo dobro razmisliti. Zatim dolazimo do osobe koja se zove Livio Stikini, Amerikanac italijanskog porekla, arheolog, koji je uspeo da uradi nešto jedinstveno do sada. On je uspeo da otkrije da su postojale veze Egipta, Grčke i Sumera i da je ta veza bila u obliku trugla, a prezivala se za postavljanje proročkih mesta i on je postavio jednostavno pitanje. Kako je moguće da ono što smo svi mi učili, znači da su i Sumer, Egipat i Grčka postojali nezavisno potpuno jedno od drugih i da su rasli, egzistirali hiljadama godina na relativno veoma malom postojanju i da jednostavno jedan drugoga nisu znali. On je prvo smatrao da je to apsurd, međutim ispostavilo se, evo sa time ćemo krenuti, da su njegova ispostavilo se zapravo da je to što je on uočio da je bilo apsolutno ispravno i da je njegov način na koji je on tu radio u potpunosti pokazao da je ispravno. I evo toga. Ovo je mapa koja pokazuje da je Kuhina, odnosno prostor Kavkaza, odnosno Sumer, Egipat sa egipatskom Tebom i Grčka sa Dodonom zapravo imala vezu u obliku trugla. Ova mapa je objavljena tamo nekih 60. godina prošlog veka i napravila je veliku pometnju u arheologiji, jer je smatrano da ono što je bilo, da kažemo, zakovano, da je počelo da se pominje potpuno nešto novo, a to je da su postojale veze između Grčke, između Sumera i Egipta. Kako je moguće da, recimo, evo, to je Mecanor na Kavkazu i reka Araks, odnosno reka Raša, Dodona, sedište boga Zevsa i egipatska Teba, mesto boga Amona, svi su oni bili povezani, znači, vezom putem trugla. Znači, matematika koja je postojala je bila prisutna u njihovo dobu. Znači, imamo prvu stvar koju je matematika ispravila, a to je postojale su veze Sumera, Egipta i Grčke. Znači, živjeli su, rasli su, znali su jedan za drugoga. Sada samo možemo da primetimo da je, recimo, mi znamo da po zvaničnoj kronologiji početak Egipta i početak Sumera ne ide oko 3300. godine stare ere i vezuje se za upad neke napredne civilizacije koja je u vrlo kratkom vremenskom periodu uspela da od Sumera i od Egipta načini čudo. Ukoliko ste čitali Karla Sagana, Kosmos, naći ćete baš, recimo, tu njegovu tezu koju on postavio, a to se takođe odnosi da je u Indiju u isto vreme uspeo da neko izvrši civilizacijski upad i da donese nov nivo civilizacije.
Ovo je nova mapa koju je on napravio, a tiče se rasporeda starih proročkih mesta. Od Tritonisa, od jezera Tritonis, Dodone, Delfa, Dela, Krita, Libije, Behdeta, Araksa, Mecamora, postojala su proročka mesta koja su bila raspoređena na po jedan stepen geografske širine. Pitanje je bilo, na koji način su oni mogli da izvrše raspored proročkih mesta na po jedan stepen geografske širine i odakle njima znanje o krugu od 360 stepena. Odavde do ovde, pa tu je negde oko 2.500 km. Znači, oni su imali uređenje, znali su da vrlo precizno postave omfolose i da pozidaju proročka mesta naizgled nezavisno jedno od drugih, a zapravo svi povezani u jednu opštu šemu. Ko je napravio tu opštu šemu? Svi znate, pretpostavljam, za priču o precesiji, a to je da je precesiju otkrio Hiparh, veliki naučnik Grčke koji žive ovde u Joniji. Međutim, ta precesija, to je zapravo uočavanje kretanja neba na našim glavama u odnosu na jedan stepen od punog kruga. Za to je potrebno tačno 72 godine. Znači, 72 godine treba da traju naši životi da bi se nebo nad našim glavama pomerilo za jedan stepen. Znači, to je recimo ovako. Šta je to značilo? To je značilo da su oni stavili početak razvića nauke, Joniju, da je tek sa pojavom Grka počelo da se razmišlja, da kažemo, o dodacima nauka matematički. Međutim, ovdje ima jedan drugi problem. Broj Ozirisa je 72. Kako su oni mogli u vreme Ozirisa da znaju na njemu, na delu, brojčanu vrednost 72? Međutim, ako malo bolje pročitamo istoriju Sumera, vidjet ćemo da Bog An ima broj 60. Kako je moguće, s jedne strane imate, znači, Sumer, Boga Ana, Ena, Enlila, Enkija i tako dalje, i svi imaju neke brojčane vrednosti. Konkretno, recimo, An ima broj 60, Enlil je 50, Enki je 40, Nihovsak broj 30 i tako dalje, do boginje i Nami koja valjda je, mislim, ima broj 15. Osiris ima broj 72, ali Bog Set ima broj 70. Šta je to? Kakav je to tasno u svojim? Kakve veze ima Hiparh sa njima? Međutim, ja sam gledao ovu mapu i meni je falilo ovdje nešto. Prvo, falilo mi je ovaj krug ovde koji nije obuhvaćen, a to je Gebel Serbal. I ovde na Sinaju, a to možete da ugooglite vaše stare mape, ne nove mape. Na starim mapama ćete vidjeti Gebel Serbal, Gebel Igman, Gebel Ras, Gebel Sarabit i pored Gebel Serbala, Gebel Tatarina i Gebel Mosi. Zvanično je 10 Božih zapovesti unešeno na Gebel Mosi. To su 3 planine, jedno od drugih, pa nekih 50 km odalje. Visina Gebel Serbala je tačno 2070 metara. Međutim, na novim kartama nećete naći jedno od ovih planina. Sada da se moje knjige toliko precizno čitaju, najnovije karte ne postoji ni jedna od ovih obeleženih planina. Od ovih obeleženih planina. To je neverovatno.